Всем достать, будем сделать ковкачек. Дай. Салфетка. И потом альбом. Так что потом нам дай блокнот. И потом наш. Тут ставим скотч. Карандаш. Ручка. И камнул. Потом указываю прослоечка. Штаваш. Давайте усадим, потому что как-то посадживаем. Дай. И надо қолға тағып. Қолға таба қай жерге тағып? Тақпай салды. Тішімді жылды. Қазір алған заттарды көрсетейін. Стart распаковка. Тут ставим скотч. Салфетка. Потом карандаш. Дай. Стаж. Блокнот. Нау. И на джайвость көрсете салайын. Сол. Мен авнаматып келіп лайк басып кеттіңіздер. Всем пока.